ayizange lonke mamlonye simeke nyaso fundiswe inkosi ngizothandaza kuphela mama umdleje into eyalimaza indoda nolahlekazi bayindoda ayizange lonke that's why ilunga makhelwane lithi iBhayibheli kule ndoda ngoMatheko lithi yathi baba nginigokwabo siyabamza now wamnika utata awugokwakhe then waphuma wafike wayidla ngaphandle yaphela into ebenayo kanti ufuna into engalungiswanga yafika into engekho ready yafike yamlimaza wadla nengulube wayithola into engifuna kodwa yamlimaza ngoba kalungiswanga timakane loka makhe God is about to do something. God is about to do something. Look at God is about to do something. God often gets to teach about the look at I was checking my go to ready. Ukuthi uNkulunkulu mengase enze akafithe kwephila nawo ingamu right na look Look, afunda mawufunda sisibonele basithandana kanjani. Ngoba chapter 2 obedithanda ku 3 kala ku 1. Chapter 3 verse 1. Esta wasikuqala okwakhiwa Yes. That's why. Solomon wakha kwakha indlu kaNkulunkulu eJerusalem entabeni iMoriya lapho uJehova abonakala khona uyise uDavide endaweni uDavide ayelungisile esimweni sikaOrinani umJebusi. Waqala ukwakha ngokwesibili lwenyanga yesibili ngonyaka wesine wokubusa kwakhe. Kodwa kunena ngithanda lapha lithi iBhayibheli uSolomon uma efika kule ndawo ufika livesi iBhayibheli lithi le ndawo kwakuyindawo eyayibonwe ngubaba wakhe. So now lithi iBhayibheli ubaba wakhe wakha siyabona makhola so wanga kubaba wakhe so kuzofika uSolomon ke sesihlala phansi ngizothanda ukuthi kona ngoku so now uSolomon ke ufika kwesesikhathi ekubonakala ba uDavide uyilwini iphiwe edlule emhlabeni kodwa indawo abeyibonile akayakhanga sikhona abangcwele so uDavide uzofika endaweni eyibona ngoyise noma uSolomon ufika endaweni eyibona ngoyise kodwa uyise wangayakha then yena uzofika sefuna ukwakha uthi xa isitsho ubaba uDavide kule ndawo wayezokwakha ikhulathi so into emenza aqoquzele ukuyakha ingoba ayisuke enhlizweni yakhe kodwa yayikhona kubaba wakhe. Lithi iBhayibheli uyakha okwesibili ke ngoku kodwa sifumana kwa chapter 2 lithi iBhayibheli xa ezoyakha waqala wathatha I think 7,000 yabantu wathi mabahlale phi ekwalini amen wathatha abayi 3,600 wathi mabalinde amatshe asuke entabeni azokwakha indlu kaThixo wayesethatha abanye wathi babalinde ukuze babe isidima wayesethatha enye namba wathi lena izoba zinduna ibagadi ngamanye amazwi akezanga ngolunye uhlobo kodwa uqale ngokulungisa abantu abaphosishini wabo lungamakhelwa wabeka induna umsebenzi ungekabikho wabeka inamba zabantu umsebenzi ungaqala wabeka abantu ngephosini balunga abantu kodwa indaba esiva kakhulu ilaba abayi-7,000 abasekwaleni ithi iBhayibheli laba bahlala khona amatye ayifika
bafike e-shapeless kodwa bona bafike babaqweke bawalungise lawo ukwenzela uba athi efika lifike lifithe ikona libe yikona. Lunga makhelwane ngoba uma ladedelo litye ekwalini linjena ayisubonakali khona. So ngamanye amazwi maqale lakhiwe kodwa into esiva kangcono lithi asekubekwa indlu akuvakalanga msindo ngoba umsindo wevakala ekwalini. Haleluya. Umsindo awuvakalanga la ekubekwa khona isitena kodwa umsindo ubukhona bekulabo ekukhona khona na. Bizothi namhlanje makhelwane akulungela ulunga lithi iBhayibheli sebeqeda khona bewathumela amanga lalifike litye lihlale apha bekho lifithe ngoba liziswa lilungile. Mayibonge inkosi lizokwakha indlu kaThixo kodwa alikwazi ukuyakha indlu kaThixo lingalungiswanga. Sifuna amandla azovumela ukwakhiwa so that indlu kaThixo ime ngendlela esifuna ngayo. Lunga makhelwane. Ayisulunga lendlu uba sithatha nolipilitye sizolifaka izoqwesa ibelenye indlela ngoba sithatha ilitye lingalungiswanga langathandeka. Ake ndikutshela namhlanje awuzolunga namhlanje ulungele into zakho zifikele wena ulungile. Yabona ibandla nje lengaphambili kodwa kanjani sithatha abantu abangekhiwanga sithi mababeka isitina umbricklayer kayizobeka isitina akavuka beka isitina kodwa uvuka ngofundela ukubeka isitina ukhale makhiwe yena engqondweni abe right alungele isitina losibeka. Shathana ngecala sithene amena phecawe ngoba sisho ngamanye angafuna ulungiswa othi bekeli litye uthi hayi napho lityewe la ngamanye azobhidisa. Umthathe Goliath umfe kwabanye afike abalimaze ngoba akalungiswanga, abahlebe ngoba akalungiswanga, akakhiwanga. Lunga makhelwane. Amen. Asabafuna abantu thina abazolika bomlungu kungahambi kahle kodwa asuke ahambe aye komnye umuntu ayothi ukwambona na kodwa simele zomthatha ambusele kwaleni athamba wakhiwa khona ikhona ikwale kuJesu ikhona apho khanda abantu khona. Ungahlekisi ngaye ungabi indaba ngaye ungabi isonezwe ngaye kodwa umse ekwaleni. Umsilo wasemdaba bokusimuthi nje kwamama ngoba akhiwa manje lifike lihlala mba lifike lifithe ngoba lakhiwe kuthi ngiyaziwa bona lifike limba lifithe ngoba libuvula uhlungu lanyamezela ukwakhiwa kanti abantu yabulawa kanti lizokwakhiwa. Sihlutha ngabantu othi batshelela bathe ngesikhathi sakho sizawutshela lesi sikhathi vuma wakhiwe. Sihamba ngamoto sasaxoxa ngithi nikuchallenge mfana wami nikuchallenge mina nisebatsha ngoba amantombazane udlala ikeyboard akufunaphi ngamatyanga akhe kangazobhidlisa ukuthi udlala ikeyboard achallenge kaThixo afuna uzolimaza wena.
So ngamanye amazwi ayikho into enceda umuntu ukuthi ungavumeli noba ngubani asondele empilweni yakho, ngoba abanye beza ngathi bazosupporta bathi my brother, kanti bazolimaza bathi sister, kanti bazolimaza. Vuma wakhiwe endlini kaThixo. Hallelujah. Angihlabelele mfowethu, xa uzophuma apha ngoku uthi uba kuneyimoni esenzayo uyakha noba kwawuzadinga wakhiwa qha uyajaka awusukume uzofakaza Shaneva mamela uthi Shaneva kwawena usafuna ukukhandwa wait ekwanini ukade wakhiwe. It's not a problem ukuhlala phansi umamela izwi likaThixo likushape likulungise liwakhe. Not a problem. Lento abayithumisa ngeke ngiyithumise mina ngoba kuye mina kanjalo akhiwaka. Akuhlele ngasemvazweni uyahlabelela athi after today my life akavumi lenjeni impilo uthahlele ngasemva kodwa tomorrow ngoba ngitshintshile kusasa ngoba ngekho kanje. Hlala phansi. Sinto wangabikho sesakhe amela uNkulunkulu unezinto zakho njengamanje nepackage yakho kodwa uzofika fithi kuwe ngoba correct. uNkulunkulu iphethe into yakho. Ibona namhlanje abezwe kusasa kube kuphela emahlweni kuvela into engathinhle ingaphumele yakho cha awukho ready awuhlala kwindawo right hlala enkwanito wakheke. Dithe kwezavele sigqithe kuzo ndithi mna zange ndabona ngoba abantu mna eboxini uthi kuvele uzwane lo muntu ongatshatanga ngoba bajaha imitshato kube ngathi akungcwabe ngoba akatshatanga uzikhathaze ngomtshato. Wait, okay, zange ndabona uvele kubona ungatshatanga ngoba once wemtshato ungakhelanga uyobhidli uyomotha. Mamela hlala enkwanini wakheke musa ukuphuma nendaba zalapha ngaphandle hlala nazo uye kumnikazi. Khona inkwale kuJesu, khona inkwale namandla. Khoza uthule kwale uthi Jesu uthi kolani uthi uyabona mna uyabona umthi ongathela izithelo hayi ndiyawunquma. Uthi nothelayo kwabona ndiyeka ngandiyawunquma. Ngamanye amazwi nezinto efana kanini zonke usebenzi wami uzokwakha. Mamela nje ngibona ngakhala inyembezi abaphume ecaweni bayakhiwa abafuni kwakheka. Mamela uyeke kusekhona sihlaki usono nosiphiwo emphumela empilweni yakho noma ngamhluku bekezela ndiyakhiwa. Yakhiwa la yakhiwa la uswawakhane ecaweni waphithizelisa wakhani wena hlala nyaka wesithathu kanixelela sithi uNkulunkulu wena kusesiphi sebana bona empaya usisela kakhulu utyele kakhulu qha exakeni nina qala nizibophile sina nihlele maphosini apho uNkulunkulu angeni kuwo. La esiteli khona uNkulunkulu akevana namatsheni wafakileyo ngibeka kabi amatsheni ofaka emqaleni wakho uThixo akawafuni uyakufuna wena uThixo
kodwa uxakwe ngalamachain akuwe ngoba lamachain ayingowakhe kaSathane. noSathane uzofuna amachain akhe akufuni wena kodwa uxakwe izinto zakhe. uSathane ezikuwe ulandela zona akafuni wena kodwa ufuna into zakhe ezikuwe. hlala wakhile. And I told you that uNkulunkulu engimkhonzayo once wamkhonza kahle akade nabantu abakhalifayo ngokukhalifayo bayazi esengane idonsa nabo la lo esimkhonzayo uNkulunkulu wani abantu bampofu uNkulunkulu wensalela uNkulunkulu babantu bampofu ashekiswa uNkulunkulu abantu abareject emhlabeni afike abathabule ingabo ethi ninake nehlulekile ukufunda nehlulekile ukuqualify izinto zenu. funani umbuso wabusanama funani umbuso konke okunye kuzolandela. ngamanye amazwi ayidingi ufuna izinto wena funa umbuso uthi kuyaza uqualify kodwa wena funa umbuso uthi kuyaza unanto kodwa funa umbuso. embusweni ikhona yonke into ayifunayo ayisena ndaba uyaqualifya okanye uqualify. funa umbuso. boyfriend nobinye kulungile kanti awukwazi ukuhlanganisa igazi lakho nomuntu ongazuthatha naye. hlala wakhiwe. My God, hlala endlini kaThixo wakhiwe. bakubize ngesipirithi wakhiwe. bakubize ngomdasho wakhiwe. bakubize ngudala wakhonza uThixo akwenzeke into bathi batshele ngisalinde ukwakhiwa. ndakhiwa salungiswa salungiswa salungiswa. Nale kuJesu. Nale dwala. Uzake ngokutshela nale dwala. Bantwana, ama benefit mina okuma kwami lapha nizowadla esibhedlela, niwadla emsebenzini, niwadla lapha ekhona. once nabamba. Ubudo nyaka. Angiphinde ndithi ngoku ndimela phezulu baba. Bazodla ama benefit uthi banika wona. Laba bantu. ubandatho osindisweni ngathi iThixo bangagula khona ngizophilisa abantu baphila abantu nani ngizobabheka sokuphila. Yes Lord. Abayisi ngathi ndoba kanje dayi toilet ngathi inkosi iward eseka kwami baba mawaphile ba usale mina osindisweni enye kwabe ushungu nakimi kodwa ngathi inkosi akusale mina aphuma. Telling you bakhona ufakazi baphuma kwaphela abantu bonke badischarge baphila baba right kwasala omunye umlenze kuba kusona khona sala naye ngosuku bona bephuma namhlanje athi ngiyabonga nje ukungiva njalo ama benefit ukuthi nina izifo emzimbeni wenu kodwa ni survive nowathola hayi manje phela ikhona imithombo
ilolelwe thina izosihlaba ke futhi kodwa inqobo ayizuphumelele bazosibona isihlaba bathe babuza kanjani khona izosihlaba sifane kodwa ayizuphumelela kithi ukuthi ngagula hey mamela sokula kodwa kufanele nabo bonke sigule siyavana sigule nabo kodwa so survive nayo sikhona ngoba ikhona kithi kodwa izuphumelela that's why to Job to Satan uJob inkosi ndinike uthi mthathe mfuluvayo menze noba into leyifunayo kodwa umphefumulo wakhe ngamanye amazwi noma ungammetha umbhukuze kodwa ngeke usurvive uzobonakala bahlekisela kodwa usurvive makhelwa iqiniso lokuthi ukukhona kwabo abuthi ukuthi awuzukuzwa cha izokwenzeka bazoke abantu babone ngathi kaNkulunkulu uyalungisa ngiyaphinda namhlanje ngithi uyaqualify awuqualify uba uyafunda qhubeka ufunde sizana qualification yakho ilapho qhubeka ufunde uba wehluleka imali azikho ekhaya kini ekhaya lakho babazali bengenamali lithi eBhayibhelini asifunde khona lithi uDavide uSolomon uzovusa indlu sina uzovusa ngathi ngo 10 eyiplanwe kuDavide uyisi wehluleka namhlanje I'm here to declare ukuthi izinto ezalehlula abazali benu nina namhlanje nizosurvive lapho behluleka khona abazali benu neziqalekiso ezabaphenyi wabo namhlanje izothi ngiyasurvive ngegama likaJesu amen leyo ba ekhangeni ongona nikhuleka lonto beme kanje ubona wona ayisathakatho wamele ukutshela namhlanje tshelwa yimina ngomunye umuntu uzithakatha wena ngoba imali ayihlola iboni into ongayiboni intoni ingoba yasithakatha uthi vele sithakathwe ekhaya uthatha iziqalezo zakho uzizisa kuwe vele notata zangathathe nomama zangathathe kuyefana nami njalo ulanda iziqalekiso zabo letha kuwe awuthonge isibindi uthi mina andiqualify kwezonto namhlanje obehlwa kubo nangihluleki athi uJesu nothing is impossible ekwehlula abantu yena ehluleki sengiyathandaza ngenyanga